Hallo, баарыңараа. Herzlich willkommen zum 7. Deutschunterricht. 7-ci сабагыбызда биз силер менен немис тилинде менин, сенин, анын, биздин деген сөздөрдү үйрөнөбүз. Булар немис тилинде possessive pronomen деп аталат. Mein, менин, dein, сенин, sein, анын, эркек балага карата айтылат. Ihr, анын, кыз балага айтылат. S ататоочунун формасы sein болот, анын. Unser, биздин. Euer, силердин. Ihr, алардын. Ihr, сиздин. Сиздин, ihr сөзү дайыма чоң менен жазылат. Бул жерде артикли der болгон мужской роддогу сөздөр. Der Vater, ата. Der Freund, дос. Der Lehrer, мугалим. Der Student, студент. Der Bruder, ага, ини. Der Hund, ит. Der Tisch, стол. Der Tag, күн. Der Sohn, уул. Эми ушул сөздөрдү колдонуп, менин атам, менин досум, сенин досуң, биздин студент, анын агасы деп мисалдарды айтып көрөлү. Сенин атаң бул dein Vater, анын досу, ал баланын досу sein Freund, анын мугалими, ал кыздын мугалими ihr Lehrer, биздин студент unser Student, силердин агаңар euer Bruder, менин итим mein Hund, сенин столуң dein Tisch, анын күнү, ал баланын күнү его день, sein Tag, сиздин уулуңуз ihr Sohn. Бул жерде байкап көргөнүңөрдөй mein, dein деген форма эч өзгөрбөйт. Мужской роддогу сөздөргө ошол бойдон эле калат. Dein Vater, sein Freund бойдон өзгөрбөй калат. Азыр эми ушуларды колдонуп бир канча сүйлөм түзүп көрөлү. Dein Vater arbeitet viel. Сенин атаң көп иштейт. Sein Freund kommt heute. Анын досу бүгүн келет. Ihr Lehrer spricht Deutsch. Анын мугалими немисче сүйлөйт. Unser Student lernt gut. Биздин студент жакшы окуйт. Euer Bruder spielt Fußball. Силердин агаңар футбол ойнойт. Mein Hund ist klein. Менин итим кичинекей. Dein Tisch ist sauber. Сенин столуң таза. Sein Tag ist lang. Анын күнү узун. Ihr Sohn ist müde. Сиздин уулуңуз чарчады. Азыр эми артикли die болгон женский роддогу сөздөрдү карап көрөлү. Die Frau, аял. Die Mutter, апа. Die Schwester, карындаш, эже. Die Tochter, кыз. Die Lehrerin, мугалим. Die Katze, мышык. Die Tasche, сумка. Die Schule, мектеп. Die Tür, эшик. Менин апам, meine Mutter. Сенин карындашың, deine Schwester. Сенин кызың, deine Tochter. Биздин мугалимибиз unsere Lehrerin. Анын, ал баланын мышыгы seine Katze. Анын, ал кыздын сумкасы ihre Tasche. Силердин мектебиңер eure Schule. Сиздин эшигиңиз ihre Tür. Женский роддо бардык менин, сенин деген сөздөрдүн аягына кошулат, бирок бир аз ыга жакын окулат. Meine, deine. Азыр эми женский роддогу сөздөр менен бир канча сүйлөмдөрдү карап көрөлү. Meine Frau ist hier. Менин аялым бул жерде. Deine Mutter ist zu Hause. Сенин апаң үйдө. Seine Schwester lernt Deutsch. Анын, эркек баланын. Анын эжеси немис тилин үйрөнүп жатат. Ihre Tochter spielt. Сиздин кызыңыз ойноп жатат. Meine Lehrerin ist nett. Менин мугалимим жакшы. Seine Katze ist klein. Анын, эркек баланын, мышыгы кичинекей. Ihre Tasche ist neu. Анын сумкасы жаңы, ал кыздын сумкасы жаңы. Unsere Schule ist groß. Биздин мектеп чоң. Eure Tür ist offen. Силердин эшигиңер ачык.
Азыр эми артикли das болгон средний роддогу сөздөрдү карайлы. Das Kind, бала. Das Haus, үй. Das Auto, машина. Das Buch, китеп. Das Fenster, терезе. Das Zimmer, бөлмө. Das Brot, нан. Das Wasser, суу. Das Land, өлкө. Das Spiel, oyun. Эми ушуларды колдонуп, менин балам, сенин үйүң, биздин машинабыз дегенде кандай болот карап көрөлү. Менин балам, mein Kind. Сенин үйүң, dein Haus. Анын машинасы, ал баланын машинасы. Sein Auto. Анын китеби, ал кыздын китеби. Ihr Buch. Биздин терезе. Unser Fenster. Силердин бөлмөңөр, euer Zimmer. Менин наным, mein Brot. Сенин сууң, dein Wasser. Анын өлкөсү, ал баланын, sein Land. Ушул сөздөрдү колдонуп, бир канча мисалдарды карап көрөлү. Mein Kind ist klein. Менин балам кичинекей. Dein Haus ist groß. Сенин үйүң чоң. Sein Auto ist neu. Анын, эркек баланын, машинасы жаңы. Ihr Buch ist interessant. Анын китеби кызыктуу. Ал кыздын китеби кызыктуу. Unser Fenster ist offen. Биздин терезебиз ачык. Euer Zimmer ist sauber. Силердин бөлмөңөр таза. Dein Wasser ist kalt. Сенин сууң муздак. Sein Land ist schön. Анын өлкөсү кооз. Азыр эми бир канча көптүк түрдөгү артикли ди болгон сөздөрдү карап көрөлү. Die Kinder, балдар. Die Häuser, үйлөр. Die Autos, машиналар. Die Bücher, китептер. Die Fenster, терезелер. Буга чейин карап көрсөңөр, das Fenster деген сөздү карадык. Эгер артикли das болсо бир эле терезе, ал эми die Fenster болсо терезелер деп которулуп калат. Ошондой эле das Zimmer бөлмө, ал эми die Zimmer бөлмөлөр. Die Frauen, аялдар. Die Männer, эркектер. Die Lehrer, мугалимдер. Ошондой эле мугалим сөзү. Эркек мугалим боло турган болсо, der Lehrer, ал эми мугалимдер. Die Lehrer. Die Freunde, достор. Менин балдарым, meine Kinder. Сенин үйлөрүң, deine Häuser. Анын машиналары, ал баланын машиналары, seine Autos. Биздин китептер, unsere Bücher. Силердин терезелериңер, euer Fenster. Менин бөлмөлөрүм, meine Zimmer. Биздин мугалимдер, unsere Lehrer. Алардын, ал кыздын достору, ihre Freunde. Эми бир канча сүйлөмдөрдү карап көрөлү. Meine Kinder sind klein. Менин балдарым кичинекей. Deine Häuser sind groß. Сенин үйлөрүң чоң. Seine Autos sind neu. Анын, ал баланын машиналары жаңы. Unsere Bücher sind interessant. Биздин китептерибиз кызыктуу. Eure Fenster sind offen. Силердин терезелериңер ачык. Meine Zimmer sind sauber. Менин бөлмөлөрүм таза. Unsere Lehrer sind nett. Биздин мугалимдер жакшы. Ihre Freunde kommen heute. Алардын достору бүгүн келишет. Байкап көргөнүңөрдөй, бир гана мужской род менен средний роддо mein, dein, sein бойдон калат. Ал эми женский род менен көптүктөргө гана meine деп тамгасы кошулуп айтылат. 6 сабагыбызда биз силер менен V-фраген, V тамгадан башталган суроолуу сөздөрдү үйрөндүк. Ошол суроолуу сөздөрдү колдонуу менен бүгүнкү менин, сенин деген сөздөрдү айкалыштырып, бир канча сүйлөмдөрдү түзүп көрөлү. Wer, ким? Wer ist das? Ist das mein Freund? Бул ким? Бул менин досумбу? Wer ist sie? Ist sie deine Schwester? Ал ким? Ал сенин карындашыңбы? Was? Эмне? Was ist das?
Ist das dein Buch? Бұл эмне? Бұл сенің китебиң бе? Was ist das? Ist das sein Auto? Бұл эмне? Бұл анын машинасыбы? Ал баланын машинасыбы? Wo? Кайда? Wo ist mein Handy? Менин телефонум кайда? Wo ist deine Tasche? Сенин сумкаң кайда? Wann? Качан? Wann ist dein Geburtstag? Сенин тулган күнүң качан? Wann kommt unser Lehrer? Биздин мугалимибиз качан келет? Warum? Эмне үчүн? Warum ist dein Zimmer so klein? Эмне үчүн сенин бөлмөң ушунчалык кичинекей? Warum ist seine Mutter traurig? Эмне үчүн анын апасы кайгылуу? Wie? Кантип, кандай? Wie ist dein Vater? Сенин атаң кандай? Wie ist eure Schule? Силердин мектебиңер кандай? Азыр эми үйрөнгөн темаңарды бышыктоо үчүн экранда тест чыгат. 3 секунддун ичинде туура вариантын айтууңар керек болот. Андан кийин туура варианты көрсөтүлөт. Силер менен немис тилиндеги possessive pronomen жекелик ата тоошторду үйрөндүк. Менин мындан ары силер немис тилинде менин, сенин, анын, биздин деп айта аласыңар. Негизгиси бул формаларды жаттоо үчүн көрүп машыгуу керек. Ошондуктан кандайдыр бир зат атоо жаттай турган болсоңор, дароо аны менен кошо менин деп, менин, сенин, биздин деп формаларды түзүп айтууга аракет жасагыла. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Эгерде видео жаккан болсо, комментарий калтырып, лайк басып, каналга каттала киргиле. Кийинки сабакта жаңы тема менен жолугушабыз. Чүс!